Če smo v prvem delu oddaje peljali enega najbolj zaželjenih slovenskih avtomobilov, pa zdaj peljemo že kar najbolj slovenski avto, vsaj tako lahko rečemo, potem, ko je imel nekoč celo oznako I Feel Slovenija. Super dolenjski Clio, bil je evropski avto leta, bil je pravzaprav nosilec velikih sprememb na področju varnosti in zdaj v zadnji generaciji spet nastaja pri nas v Sloveniji. V malem portugalskem mestu Évora nabiram prve vtise s avtomobilom, ki je izreden. No, na robu sem rekel, Clio je namreč tako zelo običajen avtomobil, da je izreden prav s to svojo običajnostjo. In kaj je tako izrednega? Je prodajne številke, seveda. Zgodba Clio se je začela leta 1990. Največja prelomnica za slovenski trg pa je leto 1995, ko je Clio prvič postal najbolj prodajani avto v Sloveniji in od takrat naprej vsa leta ta naslov tudi zadržal. Pa ne samo v Sloveniji, tudi v Franciji, Turčiji in še kje je številka 1 nasploh. Drži, da je Clio najbolje prodajani francoski avto vseh časov. V minulih 30 letih so jih prodali že krepko čez 15 milijonov. Za dosedanji uspeh v Sloveniji je bil seveda kriv tudi patriotizem. Kaj pa je novost številka 1 nove generacije? Zagotovo to, da bo s ponosom nosil oznako Made in Slovenija. Clio ni samo tisti, ki bo slovenske družine premikal naokoli, ampak bo številnim slovenskim družinam dejansko zagotavljal tudi varno službo. It came as the replacement for the Renault 5, and at that time it changed the way the small cars could be perceived. We wanted to make it more versatile, to be able to drive longer. And then came the Clio 2 in 1998, and we brought a unique package that is more roomy for a very small car. Zgodovina tega modela pa nam pokaže še eno značilnost, ki se je kazala skozi vse generacije. Namreč prav vsak Clio je uvedel neko tehnično noviteto, je demokratiziral tehnično opremo. Če gledamo recimo Katarco, Petko in Cliota, so vsi pomenili neko ikonično spremembo na trgu. Clio je tisti avto, ki nas je začel navduševati s stvarmi, kot so recimo centralno zaklepanje, klimatska naprava. Clio je bil tudi prvi, ki je demokratiziral v tem segmentu sisteme, kot je recimo ABS. And then with the Clio 3, we got for the first time in a small cars 5-star at Euro NCAP. And also more equipment like the hands-free card. Katero opremo pa demokratizira novi Clio? Žarometi drugačnih kot pa povsem LED žarometov sploh ne boste mogli dobiti. LED žarometi pa niso edina tehnična noviteta, ki jo uvaja novi Clio. Za vožnjo v jutranjih konicah, v zastojih vam ponuja prav posebnega kompanjona. A highway and traffic jam companion, as we call it, will need to be coupled with the TCU 130 with the EDC gearbox. In fact, the combination of an adaptive cruise control with a stop and go function. That means that in the traffic jams, the car can slow down following the traffic down to 0 and restart automatically. This adaptive cruise control is combined with a lane centering function, meaning the car is reading the lane markings and auto-centering in the middle of its lane. Žal moram tudi za Slovenijo priznati, da ta sistem bo vedno bolj aktualen, ker vedno večkrat stojimo na naših cestah in avtocestah. Z vsemi temi vožnjami v službo, ko za 20-25 km potrebujemo enormno število kratkih speljevanj, ustavljanj, dejansko s takim sistemom vožnja postane manj stresna. Toda z asistenčnimi funkcijami je napreden prav vsak Clio, tudi najcenejši. The Clio is fitted with a radar and a camera. 100% of our cars will have this technology. We combine the information from the two systems in order to have a very accurate system. The camera identifies what's in front of you and the radar is able to detect longer. Za nestresno vožnjo je seveda najbolj pomembno, da sediš v prijetnem, nestresnem okolju. In v tem pogledu je peti Clio naredil največ, pravzaprav kvantni skok v primerjavi s štirico. Z mnogo bogatejšimi oblogami, z ogromno tablico in z debelejšim volanom, športne različice pa po novem ne bodo GT Line, ampak RS Line.
Tiskovno konferenco so Renaultovci začeli s pripovedovanjem, kaj je novega v notranjosti. Seveda, na zunaj prave revolucije ni in zato ima prav poseben in zelo tehten, pravzaprav logičen razlog. The Clio 4 really changed the way the customer bought the Clio. Before it was quite rational, but with the Clio 4 we made it very emotional. Each year has been growing in sales. So even after 6 years in its life cycle, it is still fresh and attractive in terms of design. And the customer continue to tell us that the design is the reason why they purchased the car. Naj teh nekaj prvih ogrevalnih kilometrov zaključimo z elektrifikacijo. Ta se je sicer pri Renaultu zgodila že zdavnaj. V kratkem bodo predstavili prenovljenega Zoeja, a pregonu dizlov se bosta prihodnje leto pridružila tudi hibridni Clio in priključno hibridni Captur, seveda nove generacije.